Wah, lihat teman-teman, itu ada keluarga Pororo nih teman-teman nih. Itu bukan minuman, itu kecap asin. Apa itu? Wah, mantul. Wih, mantul ya teman-teman ya. Wih, coba kita lihat di sini ya teman-teman. Wih, lihat teman-teman tuh. Wow, ada air warna-warni teman-teman. Wah, coba kita belajar air warna-warni teman-teman yuk. Wih, mantul. Wow, coba kita lihat ya teman-teman ya. Kita ambil yang mana dulu ya teman-teman ya. Wow, wih, ini dia nih teman-teman. Ini si Lobby nih teman-teman nih. Si Pobi teman-teman. Wow, kita celupkan saja ya teman-teman ya. Wih, mantul. Wow, airnya warna biru teman-teman. Wih, coba kita lihat yang ini. Wah, ini siapa ya teman-teman ya? Ini Patty nih teman-teman. Wih, kita cemplungkan di air yang warna kuning. Wow, mantul. Wih, coba kita lihat. Wih, lihat teman-teman. Ini Pororo. Wow, Pororonya kita taruh di air yang warna mana ya teman-teman ya? Wow, kita taruh di air yang warna merah teman-teman. Wih, mantul. Wah, 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 wah. Wih, ini siapa ya teman-teman ya? Wow, ini Harry teman-teman. Wih, mantul. Kita celupkan di sini saja ya teman-teman ya. Wow, mantul. Wih, wih, wih. Wah, lihat teman-teman. Wow, ini Krong. Wah, kita taruh di air yang warna hijau nih teman-teman. Wih, mantul. Wah, 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 wah. Ini siapa nih teman-teman? Wih, ini Lupi. Wah, mantul. Kita taruh di air yang warna mana ya teman-teman ya? Wah, seperti wih, mantul ya teman-teman ya. Wih, wih, wih. Wow, ini apa nih teman-teman nih? Wow, wow. Coba kita lihat. Wow, wow, lihat teman-teman. Ini ada Tayo teman-teman. Wow, mantul. Wah, kita taruh di air yang mana ya teman-teman ya? Wow, 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 wow. Wih, coba kita hitung ya teman-teman yuk. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ada 7 teman-teman nih. Wow, oke teman-teman. Wow, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya teman-teman.